Hi guys, my name is David. Thank you for your watching. Let's take a read together the essay topic. Groups or organizations are an important part of some people's lives. Why are groups or organizations important to people? За аливаа нэгэн байгууллага, одоо аливаа нэгэн бүлэг хүмүүс, байгууллага гэдэг бол хүмүүсийн амьдралд одоо маш их одоо үн цэнтэй байр суурийг эзэлдэг. Яагаад ийм байдсан болоо гэсэн ийм эссе байна. Эхнийхэн одоо параграфыг бүгдээрээ хамтдаа зэрэг уншъя. Groups or organizations are an important part of our lives because we are social people. We like to be with the people who are similar to us. The most important groups are, for us, families, religious organizations, and political organizations. Groups or organizations are an important part of our lives because we are social people. We like to be with the people who are similar to us. The most important groups for us, families, religious organizations, and political organizations. Groups or organizations are an important part of our lives because we are social people. За аливаа ямар нэгэн байгууллага, аливаа ямар нэгэн бүлэг хүмүүс бол бидний амьдралд одоо маш их үн цэнтэй байр суурийг эзэлдэг. Яагаад гэвэл хүн болгон бид нар бүгдээрээ нийгэмшиж амьдардаг учраас we like to be with the people who are similar to us. Тэгээд ер нь ихэнхдээ бид нар өөрсдөнтөөгөө төстэй ижил сонирхолтой, өөрсдөнтөөгөө төстэй хүмүүстэй ер нь бид нар нэг бүлэг, нэг group, нэг байгууллагт ер нь бол хамрагддаг. The most important groups for us, families, religious organizations, and political organizations. За бидний хувьд одоо хамгийн чухал одоо бүлэг хүмүүс бол ихэвчлэн гэр бүлд байдаг. За мөн одоо ижил шашин, ижил соёлтой хүмүүс бас нэг бүлэг, нэг сонирхолтой хүмүүс болж болно. За мөн одоо улс төрийн бас ижил сонирхолтой хүмүүс бол нэг бүлэг, нэг групт одоо харьяалагдаж болно. За дараагийн хэсэгтэйгээ бүгдээрээ хамтдаа танилцъя. Our families are obviously our most important group. They give us a physical and emotional support. They are part of us. We are tied to them by blood. They're always there for us. Our families are obviously our most important group. They give us physical and emotional support. They're part of us. We tie to them by blood. They're always there for us. За манай гэр бүлийнхэн бол яа харахгүй одоо миний одоо хамгийн одоо намайг ойрхон хүрээлэнд хориулж өгдөг бүлэг хүмүүс юм аа. They give us a physical and emotional support. За манай гэр бүлийнхэн биеийн болон одоо сэтгэл санааны дэмжлэгийг байн үзүүлдэг. They are part of us. Тэ манай гэр бүлийнхэн одоо миний нэг хэсэг гэсэн үг. We tied to them by blood. Бид нар бол хоорондоо одоо цусаараа холбогдсон. They're always there for us. Тэгээд ямар ч зүйл тохиолдсон манай гэр бүлийнхэн үргэлж одоо бидний тал зогсдог. За дараагийн хэсэгтээ бүгд хамтдаа танилцъя. Religious organizations connect us to a larger sort of family. This is a family of people who share our beliefs. Our beliefs are based on tradition. These beliefs have been tested over time. They comfort us in times of stress. They tell us how to respond and act. Religious organizations connect us to a larger sort of family. За бас одоо ижил шашин шүтдэг, ижил соёлтой, ижил уламжлалтай хүмүүс бас хоорондоо нэгдэг маш том гэр бүлийн хэмжээний бүрэлдэхүүнийг үүсгэдэг. This is a family of people who share our beliefs. За энд ирсэн хүмүүс бүгдээрээ итгэл үнэмшлэрээ одоо нэгдсэн, итгэл үнэмшлээ хоорондоо хуваалцдаг ийм хүмүүс байгаа. Our beliefs are based on tradition. За тэгээд аливаа шашинд итгэл үнэмш нь бол уламжилт одоо tradition буюу тэ ёс заншил дээр нь тулгуурласан байдаг. These beliefs have been tested over time. За олон зуун одоо жилийн туршийн итгэлийн шашин шүтлэг нь бол одоо явсаар ирсэн байгаа. They comfort us in times of stress. За тэгээд стресстэй үед тэ ууралсан бухимдсан үед одоо тэ шашин шүтлэгтэй итгэн одоо стрессээ тайлдаг. They tell us how to respond and act. За тэгээд ямар нэгэн зүйл тохиолдлоход ямар хариу үйлдэл хийх вэ, юу хийх ёстой вэ гэдгийг бол эндээсээ хүмүүс ойлгож авдаг. За дараагийн хэсэгтээ бүгдээрээ хамтдаа бас танилцъя. Намайг дагаад уншиж болно. Political organizations connect us to people who share our ideas. We may be liberal or conservative or something in between. Whatever our political philosophy, we can find a group that matches it. Political organizations help us to be part of the larger community. За дахин нөгөөдөө бүгдээрээ хамтдаа уншъя. Political organizations connect us to people who share our ideas. We may be liberal or conservative or something in between. Whatever our political philosophy, we can find a group that matches it. Political organizations help us to be part of the larger community.
За улс төрийн үзэл бодол, улс төрийн сонирхлоороо бас хүмүүс бас нэгдэн бас нэг бүрэлдэхүүнийг үүсгэдэг. We may be liberal or conservative or something in between. За тэдний үзэл бодол либерал юм уу, консерватив ч юм уу, аль нь ч байж болно. Whatever our political philosophy, we can find a group that matches it. Тэгээд аль нь ч байсан бид нар өөрсдөө одоо хамаарагддаг тэр бүрэлдэхүүндээ одоо өөрсдөө орж бүрэлдэхүүн болж чаддаг. Political organizations help us to be part of the larger community. Ингэснээр одоо нийгэмд эзэлж байгаа байр суурь, эзэлж байгаа хүрээлэл их том хүрээллийг одоо бид нар бүтээж чаддаг гэж. За хамгийн сүүлийн хэсгийг бүгдээ уншъя. Family groups, religious groups, and political groups all serve a similar function in our lives. They help us feel as if we belong. За тэгээд гэр бүлийн одоо бүрэлдэхүүн, за шашны бүрэлдэхүүн, улс төрийн бүрэлдэхүүн аль нэгэнд нь байснараа бид нар одоо бидний амьдралд одоо их ихтэн тохиолддог. Ямар ч хүн одоо эдгээр бүрэлдэхүүнүүд бүгдэнд нь одоо хамрагддаг. They help us feel as if we belong. Тэгээд одоо биднийг амьд байгаагаа мэдэрхэд эдгээр бүрэлдэхүүнд тусалдаг гэсэн ийм хэсэг байна. За тэгээд уламж төсөр энэ хэсгийг та бүхэндээ бүгдээр нь бас уншиж үргэе. Тэгээд намайг дагаад уншиж болно. Groups or organizations are an important part of some people's lives. Why are groups or organizations important to people? Groups or organizations are an important part of our lives because we are social people. We like to be with the people who are similar to us. The most important groups for us: families, religious organizations, and political organizations. Our families are obviously our most important group. They give us a physical and emotional support. They are part of us. We tie to them by blood. They're always there for us. Religious organizations connect us to a larger sort of family. This is a family of people who share our beliefs. Our beliefs are based on tradition. These beliefs have been tested over time. They comfort us in times of stress. They tell us how to respond and act. Political organizations connect us to people who share our ideas. We may be liberal or conservative or something in between. Whatever our political philosophy, we can find a group that matches it. Political organizations help us to be part of the larger community. Family groups, religious groups, and political groups all serve a similar function in our lives. They help us feel as if we belong. That's all for today. I'll see you all tomorrow at the same time. Bye for now.